Sanibonani emakhaya, nikhuluma noSihle Muloyi. Indaba yami ihamba kanje, ngifuna ukunichazela ukuthi bekade ngiyisangoma, kodwa manje bengiyisangoma futhi ngugobela ngithwasisile, kodwa manje sengumzalwane and ngisindisiwe. Into eyenzakalile, ngibe isangoma for 7 years. Ngibe isangoma ngoba bengingena choice ukuthi ngibe isangoma. Noma bengazi ukuthi nginayo imoya yobungoma nokunye, but bengazi ukuthi ngizothwasa. I just knew because ekhaya kamama nasekhaya kababa bekunezangoma. So kwafika isikhathi la khona ngiluza umsebenzi, ngagula, and ngaqala ke manje ngaboniswa izinto like inyoka, amabhayi, izinto eziningi, and ngiyagula manje. And bekade ekhaya vele kusonto lapho sikhonza kwelinye isonto lesintu elisebenzisa amanzi, and alinankinga nabantu besintu, so uyakhonza nasesontweni bakhona vele. Lelo sonto lelo asikho isikhathi sokufunda iBhayibheli because kunencwadi yakhona efundwayo. Manje kube nebreak niphinde niqhubeke futhi nisonte nifunde incwadi. Even though bebengasho ukuthi uJesu akasiyo inkosi, but besikhuliswe ngokuthi thina uJesu ukhona, but wabantu abamhlophe ezineBhayibheli lafika nabelungu. Thina sinokwethu like black people traditionally kumele silandele vele amasiko ethu, ngakhula kanjalo. So bengingekho familiar nje ngeindaba zeBhayibheli, and kufika isikhathi ke manje ke ukuthi ngiyagula ke manje and angisindi ngemakliniki. Ebese kufika isikhathi la abantu abadala bathi no, kumele ngiye endaweni la okufanele ukuthi ngiyobuka khona into zami. Mangibuka lapha yana vele lo muntu lo waqala khulume ngeindaba zamagobongo, ukuthwasa, and bekungithusa because kube ngathi ukuthwasa sekuyinto enkulu. Indaba zamagobongo, it wasn't for me. Ngimshintshe mina, ngicela ukuthi ngisizwe omunye ngekwenye indawo. Nakhona futhi bangitshela ukuthi no, isikhathi sishayile, sekufanele ukuthi ngabe wena sowunendumbe ekhaya, wena kufanele ngabe sowusiza abantu. Oh, okay. Ngibuyele ekhaya ngihlale ke nje ngibe stubborn. Ngiqhubeke ngigule manje, ukugula nje okuningi, ugule ngapha sogula nekhanda, yonke into nje umzimba wonke akubi right. Kufika isikhathi ke nami ngiyibuze ke manje kulabantu engibabonayo ebusuku engibaboniswayo, bangenzele ekhaya kuphahla ukuthi hayibo umntwana uyasaba because sekunamadoda manje athwasisa abantu, izingane zabantu zibuye zikhulelwe zimithi. So ebese ke ngiyacela ukuthi ngifuna ukwazi ukuthi ikuphi la engiyakhona. Anginqabi ke manje ukuhamba, but angeke ngize ngihambe ningangitshelanga ukuthi ngiphi, sengoze ngilahleke mhlambe bangivale or something. Ngilale kudlule mhlambe 3 days ngibone indawo nomuzi nama directions la kufanele ngikhona. Ngibatshele ekhaya ngihanjiswe. The minute nje ngihanjiswa ngaba right kwaphela konke. Mangifika lapha yana nabo kanti bebengilindele, shuthi lo gobela lona naye bese kangibonile ukuthi ngiyeza. So kwaba into enginayo ukusho ukuthi okay fine, this is the thing and ngiyayenza manje. Kahle this is my life because shuthi indaba yamadlozi engisavile from ukugula and stuff. Ngiqale ke ngithwase, ngathwasa unyaka nenyanga ezu4. Ngithwasela kubunguni because bekuyiziko lobunguni. Ubunguni masuku uthwasela amakhosi, yabo amakhosi nemndiki nemndawo, like the first mndiki yendawo, but usuku uthwasela amakhosi like abayaziyo bayazi ngazi ngizoyichaza kanjani, kodwa nje umnguni masukwazi kanjalo. Ngithwaswe ke isikhwama sokulapha. Ngibuye nasekhaya, ngibuye kube kuhle, ngibuye ngilapha abantu, kube khona abantu nami abafika bafuna ukuzothwasa umnguni, ngibathwasise, kuhamba isikhathi. After a year
kuqale manje kuvela ukuthi hayi kukhona isikhwama phela. Isikhwama somndawo sifuna ukulandwa sona sodwa manje. Sekumele ngiyothwasa futhi ngiphinde ngiphume, ngihambe futhi lezo inyangana kubanga isikhathi eside, ngihambe ngiyothwasa ngibuye nomndawo ekhaya kusebenze kube khona amathwasa kuqhubeke impilo ibe right according to ukuphila kwesangoma. Ibe right impilo, imali, yonke into, iy'nkomo, iy'mbuzi, yonke into nje, even ekhaya like yonke into ebengiyidinga. Alright, kusenjalo-ke kube nezinto nje ezingahambi kahle noma ngingatholanga ukuthi what's going on. Mangithi ngiyakhuleka-ke ngelinye ilanga. Ngiyaqala manje ngiyakhuleka ngendlela yami ngiguqile. Ngivala amehlo nasi isithombe saJesu. Mangivula amehlo ayibo isithombe saJesu lesi, ngixake ngoba manje ngokwami selokhu ngizaliwe, ngikhuleka ngalendlela engikhuleka ngayo, yonke into i-right, akukho okurongi and konke kukahle nje. So why namhlanje kuyenzeka lento ngibe confused? Ngenhlahla kunomakhelwane wami ongenankinga nokuthi isangoma or yini waphila nomakhelwane. Yena umzalwane-ke vele basonto kaJesu bona. Ngimtshela umakhelwane nginenkinga kanjena, angazi ngathini. Umakhelwane naye abe shocked kodwa-ke sikhuleke. Angikhulekise umakhelwane, sikhulume angitshela ukuthi mangimdinga or indaba kufanele siqhubekise siyise kwabadala like umfundisi wakhe, mhlawumbe uzoyizwa singaqhubeka sikhuleke nomakhelwane-ke. Ngiqala lapho-ke manje sengibona amavesi and ngikule dilemma yokuthi ngiqhubeke ngiguqe or ngisukume or ngibize igama laJesu. And mangikhuluma nalo makhelwane wami angitshela ukuthi no, Jesu vele wamabandla, wena ukhuleke nakumFather wathi in heaven, ukhuleke but umfake uJesu then kuzokwenzeka, kuzoziyenzakalela, then sobona umfundisi. Qale-ke ngikhuleke and ngiqale nje ngibone manje ukuthi noma ngikhuleka but ngiyaqala ngiya-attack-wa like kukhona izinto eseyiqala ukushuba manje even ebusuku ngilela I'm being attacked by ama-spirits. Okay, so ngimtshela umakhelwane ukuthi kunendaba kanje, angifundise-ke nabo fire nje izinto ey'ningi sikhuleke. Ivesi-ke engaqala ukulibona, ngikhumbula kahle ivesi yaqala ukulibona uJohn 10 uverse 3 wa-specific ukuthi like ngibona uverse 3 ngilithathe ngiye kumakhelwane kunevesi elikanjena uthini kanje, hayi ngibona umakhelwane sikhuleke siqhubeke manje kuze kuthi-ke ngithole elinye futhi elithi phendukani nibe ngabantu bami ngibe uNkulunkulu wenu, ivesi elifundeka kanjalo. Siqhubeke nomakhelwane angincedise-ke sihambe-ke esontweni afike ayibeke kumfundisi ukuthi cha nginomakhelwane wami unesimo esikanje, hayi bangikhulekele esontweni, bangikhuthaze futhi ukuthi angize nangama-fastings wakhona and prayers. Ngize-ke bese kuba khona umunye ubaba nje omdala angitshela ukuthi kufanele ukuthi ngize njalo ekuseni because kuyakhulekwa la. Okay, kusasa njalo ngiyabuyela ekhaya, impi ayiphelile-ke ma-spiritual attacks. Qalwe manje kuthiwa angishise izinto izembatho ney'khwama. Angikaze mina ngibona umuntu eshisa isikhwama sedlozi nezembatho aqhubeke ephila. I was scared, ngathi lutho angiyenzi leyo. Angeke ngize ngikwazi nje ukufa mina, I'm not ready, I'm not doing it. Kuphele nje isikhathi ngiqhubeke futhi ngikhulekele, ngiqhubeke ngizenzele into yami, ngibona umakhelwane kanjalo. Ngiqale-ke futhi manje futhi ngigule-ke manje sengiyagula. Mase ngigula ngiyakhumbula ukuthi no lezi zinto bezingiphatha ngingakayi ukuyothwasa. So kubuya lokho akugula lokhuya. So I'm scared-ke. Ngiphinde futhi ngikhuleke ngithi mina no, lokho kufanele ukuthi ngikwenze ngize ngikwenze, lokho ukuthi ngishisa angeke ngize ngikwenze ngigule and I will see ukuthi izinto ayisahambi kahle. Sengibona izinto manje zemfihlakalo yomngoma zibuya zinjengoba zinjalo zizohlala lapha phambi kwami. Ngithi ngiyenze njani? Ngithathe ifoni ngifonele
abanye kwi-family yami ngibatshela ukuthi yazini mangabe kuyenzeka something kumina ngifa yazini ukuthi kwenzakaleni, so ngizobe ngishisile izinto and i-death cause kuzobe kuyileyo. Abahleke-ke abantu-ke ngiqhubeke-ke ngiyithathe mina ngizishise, but ngingayishisi zonke because ebengivezelwe zona ngishise zona ngoba ngitshela ukuthi hayi ukuthi ngiphumile bungomeni, shuthi bakhipha lo moya cause khona amandiki amandawo nginezimpahla ezahlukene yabona and nginekhwama ezuthu. Ngitshela ukuthi mina hayi bathi shisa lokhu mhlambe ngoba kudonsa umoya omubi and then lokhu ku right, so kube nento kanjalo ke. And then kuqhubeka isikhathi, maqhubeka isikhathi ngibuyele esontweni. Mangibuyele esontweni lo baba angithathe-ke ukuthi hayi ingane yami fika njalo futhi sekufanele ukuthi sekushiswe nezinto kanjalo na okunye bese kushile kanje athi lo baba hayi ku right, uqhubeke nje ukhuthale. Ngisawumuntu okhuthele kanjalo, nginenkinga ukuthi makukhulekwa futhi esontweni ngiyayibona izinto. Kube nomuntu-ke manje uyagula, makagula lo muntu kungihluleke ukuthi ngithule ngingasho ukuthi hayi lo muntu lo unento ethile. Bese ngiyasho-ke mina maqeda ukukhuleka ukuthi hayi lo muntu inkinga yakhe ilana la, mina bengithi ngisiza ukuthi mhlambe kuzokhulekelwa phezulu kwale nkinga le engiyibonayo. Kushuthi umphathi la umama webandla, umama nje okholwa kakhulu angabi right lo mama lona, bese kuthi lo baba lo angabi nankinga, uthi no yazini ngane yami mina ngiyayazi lento ekuphethe, ngiyayi-understand. Kuphinde futhi kuleso sikhathi kulezo nsuku on that week kuphinde kugula omunye ugogo. Makagula lo gogo lo siyahamba-ke siyamkhulekela. Mangithi ngiyabona ukuthi hayi lo muntu lo uzoyahlinzela into engekho, uyigulela ngoba uphethwe idlozi, uphethwe lezi zinto zamandawo nani. Like she's denying the calling and why deny kudala. Lo gogo lo mangimtshela avume ukuthi hayi uyayazi into kanjalo. Mina bengithi ngisho ngoba hayi ngoba ngimbuyisele ebungomeni, ngisho ngoba ngiyabona ukuthi mhlambe angasizakala and inkinga ila singalokhu simkhulekela ukuthi uphethwe yini. Asikhuleke phezulu kwalento mawukuthi mhlambe ayidingeki kuyena. So umama-ke lo okholwayo wasesontweni okuyena mphathi onike ukuthi like labantu laba bakhuleka la ekseni wena ubaphethe umanage yonke into. Umama-ke yabona ukuthi cha kahle umuntu onodimoni imina. Sihambe-ke mangihamba ngibuyele ekhaya nami nginakho ngoba lo mama akaphathekanga kahle ukubuza ukuthi no kahle sengiyakhuleka kodwa why do I still have to see, ngibonelani ngoba mina sengiphumile laphayana kahle futhi nginenkinga, why ngibona. Impendulo ngithole nje after some time ukuthi it was Jeremiah 1:5 le sho khona ukuthi ngakwazi usayihluli ngakubeka umprofeti phezulu kwabantu. Ngathi like beyikhona lento engqondweni but bengitshela ukuthi yonke included lapha, and then I was okay. Ngithathe-ke mina lezi indaba lezi ngiyibuyisele kulo baba lo usina pastor kumnandi uyazi ukuthi angazi lutho ngeBhayibheli, ngithola lelo verse ngilibuyise kuyena. Asho ukuthi no kufanele ukuthi uqale ubhabhadiswe lento le deliverance like yonke into yenziwe and then ubuyele uzongena kwi-calling yakho le obizelwe yona la esontweni kubazalwane. So angikhulekise kanjalo umfundisi. Suthi-ke kube nenkinga ukuthi umfundisi lo mdala abuyele phela sekufana atshele lo mfundisi lo current pastor nabo bonke abantu abakwi-management. Lo mama lo naye ukhona njengomuntu phela bekufanele ukuthi sisizane ekseni ngoba yena uyakhuleka, utshwala kuyibiza ngenxusa. Kube nenkinga ukuthi lo mama yena akasayizwa-ke leyo, yena ukholwa kakhulu, yena akazwani nabantu abanamadimoni. Ongangokuthi kwaze kwabizwa imithingi, lo mama njalo uma kwenzeka into angifake phakathi athi kukhulekwe, yabona wangihetha ngalendlela ukuthi wonke umuntu washintsha ingqondo yakhe wabona ukuthi shuthi mina kahle nginedimoni, mina ngiza namadimoni la esontweni.
angikho right, whereby mina bengitshela ukuthi ngizofike ngithole i-deliverance, ngithole lokhu abazalwane abahlale basi-invitela khona bathi asize esontweni, ngitshela ukuthi abazalwane bakholwa. But la mama wangikhombisa nje ukuthi yabona nala ebungomeni obubuya khona ngathi ungabuyela khona, because bengiconfuse ukuthi like umuphi ke lo Jesu lo engimzele la mangabe kunje, like ngokubuka kwami ngizobeka ngithi laba abazalwane mabengcole kanje yayana, like kwamina I wouldn't invite umuntu ngimbizele kuleli sonto, because bengibona ukuthi uzobiza umuntu after a week then sebemhethile nje and akusekho right. So that is my story. So in your stories you mentioned ukuthi kunegobongo. If there's somebody ongalazi ukuthi igobongo yini, how can you explain that kuloyo muntu ukuthi yini igobongo? Okay, igobongo ngizothi into ejulile mangaqala ngichaze, kodwa ukuyenza nje ibe right, ibe ibonakale. Igobongo kusuke kubalwa imithi njenga ihlahla ake sithi mhlambe uzothwasela umnguni unegobongo lawo, umndawo unegobongo lawo, kumixwa lezo ihlahla lezo ezisuke edingwa yiloyo moya emzimbeni wakho. Mangabe sinomnguni la ekhaya sinalo vele igobongo lomnguni, siyazi ukuthi ngoba sihlanganise lezi ihlahla sizokwenzela igobongo, wena usuzoba right, uzokhula nedlozi lakho. Okay. Another question would be, so decided, like you fully decided ukuthi uyaphuma from ubungoma and go to a Christian way. Amathwasana wakho, what did you say to them? Ukuthi what happened to you? Abahambe bayofuna omunye ugobela, or what happened to them? It was hard. It was hard ngalendlela leyo ukuthi besangidinga, ngiqale ngakufihla kuqala kubona, because I wanted indlela yokubatshela, ngiqale ngakufihla. Mabangifonela, I didn't even like it ukuthi bathi mkhulu Thokoza nani, bengisafuna bami lapho, but kuhambe isikhathi ngabatshela ukuthi kahle I found out ukuthi mhlawumbe bekufanele nginisize ngale hayi into, but mina I found out ukuthi I'm a prophetess. And they was like, okay, if kunjalo, and ngiyabatshela ukuthi kahle I'm no longer kule ndaba le yenu. If niyakwazi ukuhlangana or niye la engangithwase khona eqaleni, because I introduced them kubona, then it's fine. Okwamanje mina ngicela ukungabi bikho kwi-picture yenu njengogobela wenu. Ngicela ukuthi niye lapha ngisanenkinga zami engilungisayo, but khona sengisonta endaweni kanje sengumzalwane, and then kuyahlekwa keke. But omunye wabuya kodwa efuna ukuzwa kahle, because beyitshela ukuthi khona into engizomsiza ngayo njengokuthi kumele report sihambe siyobethela and stuff. And wabona lapho manginqaba imali ukuthi hayi man, ikhona into eshintshile ngalomuntu. But ke I don't believe ukuthi bakholwa ukuthi mhlambe ngingakholwa, bakholwa ukuthi mhlambe angazi nje, but I don't think bakuthathe ngokuthi ngikholiwe enough. Basakufunda nabo, basakujwayela. It's not easy for them. So since wasuke bungomeni waba umzalwane, like is there any flashbacks that are coming back, or is there any wish that you said, since abazalwane bangihethile, I'm going back to being a sangoma? No, into ekhona the flashbacks okokuthi mangabe mhlambe ngiyakhuleka, mhlambe ngiba nama problems, ngiyacabanga ukuthi noma nginawo, but awafani nalawaya laphana. I had to do a lot of things, ngireporta, ngiphahla, ngiyenzani, but now I just pray ngibe right, and akukho engathi ngiyakhumbula emuva, engathi ngiyakufuna, akukho. I feel free from izinto kumele ngiziyenze, ngizigqoke, ngizigcobe, ngizidle, kuningi. I just feel free manje ngoba sengumzalwane. So if somebody were to come to you, or similar situation that you were in,
or something enjengale ukuthi afike naye enkonzweni maybe ocishe aba kule situation okuyo but onobizo naye in a Christian way but naye utreatwa bad enkonzweni zabazalwane, what would you say kuloyo muntu or ungam-encourage uthini kuye or any advice? A person ofana nami, knowing the struggles akadlule kuzo, knowing how hard you wanna be accepted esontweni, how hard you wanna make things right, how hard ufuna ukusupportwa and mhlambe uphathwe ngomkhuleko nabanye abantu. I wouldn't advise ukuthi umuntu aye esontweni, and I wouldn't advise ukuthi aye esontweni labazalwana afika azichaze. Mhlambe ngathi yana uzisontele ungabatsheli ukuthi usukaphi, they will not appreciate it. They will not, they don't even believe ukuthi God angayenza ukuthi wena uphume ebungomeni. They just abayikholwa leyo. So I will never advise ukuthi umuntu abatshele. Ku right if kuyimfihlo yakho ungaya khona, but don't tell them. I wouldn't advise ukuthi uye khona ufike ubatshele ukuthi hayi wena uJesu kusindisa, because it seems like they don't want to hear it ukuthi wena usindisa uJesu, because abazalwane bengifundisa ukuthi uJesu wabo hayi wena nje. It's not for uJesu is not for ama newcomers asuka le. uJesu usho ukuthi akusuyena owabezizwe owalaba abantu laba bakholwa kakhulu. I don't know, ngathi kune membership, but there's something about abazalwane khona lento ukuthi uJesu wabo. They will make sure ukuthi wena uyazibona ukuthi wena you are not allowed. Uyidemoni nje ehlala lapho nobudemoni bakho la esontweni. We cannot help you. So right, amen, siyabonga, and amen, thank you.